بسم الله الرحمن الرحيم العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Menjadi si lewat ini dan pengajian tanbih yang surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat inalena bisa ini surah Al-Adiyat Dhabha. In surah ini sampuk dan buat ayat Ubus in surah ini maiseban yang manusia ini nikmat Allah subhanahu wa ta'ala pangulong si iye supaya tasayuwene bang ine inhaq Allah subhanahu wa ta'ala yan si ikunnya. Menjadi nagna in ayat ini ninduk qasam ini waw harful qasam sinapahan Allah subhanahu wa ta'ala al-adiyat dhabha. Al-adiyat sifatun limansufin mahdhuf. Ini sifat in adiyat ini niya mahdhuf ga'lu'u. Di mana Pak Inten? Pain maksiya mek mufassirin wal adiyat dhabha mina'nahan wa de pagi ga'lu'u sifatin mag-ikhtilaf sinaan sinin magmakna al-adiyat yani kura pasuhan karena katong kura babonoan magmakna ruisab al-adiyat yani unta sa yani mesiyah pa inta may mufassirin pinene wa de kurain wa pagge si Dhabha banggay ke bang magherling kurain magbuhihi si pagbunuan nahangkan pagge Dhabha ini bang inheling kura magbuhihi atau niya wan helingan sa dilbe nahangkan pa inda sa kura ini manaan si ini saga to sabi niya sala ni magmaana sin unta pagge si ini miyaan kabayaan Allah subhanahu wa ta'ala napa maka jadi siya. Alhasil sinapahan Allah subhanahu wa ta'ala yan sikura babonuan magbuhi. Falmuriyat qadha. Almuriyat yan bang geke bangya batu sinantika ini anu kuya mapatek kaya. Maknanya ndu isabnaan si ini men kad haidin kuku ene kuku kuramian bang paubas ni kurain papalas manamalan ubus talagpi o ene peggeh na tonan batu sa amian makapag lagpi o batu sa dili kaya hawapan pasag mapaubasin Magmaana ndu isab falmuriyati qadha asal mismo ne ene betis kura alay ene en makayat si anuhin bang tasantik no ene batuhin hawa pales ne basag ne magubasin kayat pa inte wa ene masi ene batuhin falmughirati subha falmughirati subha falmughirati subha yene mamono si waktu subuh-subuhin wae kan mono si waktu subuh-subuh pegge yene hepininan waktu lamma manusia yene si waktu subuh-subuh lamah manamalan kumpiyansa te falmughirati subha فأثرن به نقعا يني مملنكاي أتوانين يني ممككاي النقع معنى توسي توين يني بغنبل يكي بغسبك بنوان من bang paint magpedda katawanin si may ubasan kura sa amyan maglagumay nila ay usa ni paint anuhin
Yan pagumbuni. Fawasatna bihi jam'a. Yan magtuy. Pilit at si tenga pagtibukan lay. Si tenga pagbunuan lay. Yan pa inte, kuray. Tuo si ituan, way ang kansinapahan Allah subhanahu wa ta'ala si kura. Dabha, apabila magbuhihi, sampay pa inte, pito si ininin ne, pagkain kura ininin, gay kadapuunin, pinakan pa ito, kadapuunin pinapha, os pinainom pinapha, bupi pinindahan pinapha, kaya mo pa inte kalagyan kura alay, panguro mo ini, naubos din kura alay isab, masih taes sebuah yang pemakan iyahin, masih taes sebuah yang pamainom iyahin, naus bang niya hajat dapo kura alay sa pagbunuan ni, sagin-agin iya pimaparehluhin mapaubasin. Iya, tayo dobi poin saralay. Innal insana li rabbihi lakanun. Ini yang jawab kasamin al-muqsamu alaih. Matanda in manusiain si Tuhan de magkupur. Gaya tao magsyukur tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Inulungan niya ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala, ni'mat pamayam, ni'mat pakale, ni'mat palingan, ni'mat pangantan, ni'mat pangarta. Sa gaya pa tao magsyukur si Allah subhanahu wa ta'ala, gampe kurain tao rupain magsyukur, tao rupain niya mayran utang nilis agad-agad, ini pa ito si dapukunin dan ibang manusia. Ini pa ito tuju Allah subhanahu wa ta'ala magpagdiriyan. Innal insana li rabbihi lakanun. Matang deet in manusiain si Tuhan de magkubur lajahud. Wa innahu ala dhalika lashahid. Duk matang deet in manusiain pabalik tu si ituin luu si pamaranan de lashahid. Naksi an siya wa ben na siya jahud gay magkahagan wa ben na siya samian gay luhut pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala bupara al-ni'mat taeddo wa takakan wa iya na sa amihan hek kamanamalan sa gay pa in masi tao magsukur tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innahu li hubbil khairi la shadid. Dukmatan taed kaseb de dukkabaya de iya si pangartain magmana sin khair tu situ pangarta la shadid makalandot at manamalan. وتحبون المال حبا جما. Kinalasahan webi iyan sa amin in pangartain pangalasa teed lain-lain pangalasa basag na naman. Wa innahu li hubbil khair la shadid afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur. Inaga ka taingat wen manusia idza bu'thira ma fil qubur, apabila ni pinabuwa ang bandialam kuburan wa hussila ma fis sudur, duk pina tampal ni yene dialam pangatianin ini gak kita bati ko manusia irian inna rabbahum bihim yawma idhin la khabir benna in Tuhan din benna in Allah subhanahu wa ta'ala yene sisiye yawma idhin la khabir yene si allahu in la khabir iya na kinatauhan wa Allah subhanahu wa ta'ala kemon kakahinang din khabir kinatauhan dumain maananin bang kinatauhan hadja gaya na kinatauhan sampai dikit-dikit sa Allah subhanahu wa ta'ala katauhan rin hanggang inosa na sininin in khabir dumain alim kagya bang alim kaya sa upama miyaan alim so mama ako mayang pan sa buhay miyaan kus nakitabi kemon katauhan biyan wa ako mayang kupisi buhay miyaan sa khabir niya salit kung jakuin sa akin katauhan na bigit kita wa bisa miyaan wa niya salit ko sa dili gaya niya katauhan sa Allah subhanahu wa ta'ala katauhan ini alhasil tu sudah hendak dinosal in khabirin ini daqa'iq al-umur asal kinatauhan ini sampai hala-halaan dikit-dikit manamalan sa miyang Allah subhanahu wa ta'ala. Si surah ini yang pion beko ini do ini sehingga minta de balik suratul adiyat
Diretso kita wal adiyati dhabha. Sinapahan Allah Subhanahu wa taala yan si kura magbuhi. Magheling ba ite? Ini harful qasam. Fal muliyati qadha apabila magsamtik na imbirtis ng batu, kikgetan. Fal mughirati subha yan mamono si waktu subuh-subuhi. Fa'atharna bihi nab'a duk yan mamukakkay sin bagumbunin. Fawasatna bihi jam'a duk yan pa inte magtuy mamoo sawa si tingna pagbunuhanin. Innal insana li rabbih lakanud bennal ta'ad matan ta'ad in manusiyain si Allah Subhanahu wa ta'ala magkupur sini amat pemurung Allah Subhanahu wa ta'ala si iya gay bisang tao magsyukur gampi kurain tao magsyukur sa buong dan bang manusia taga akal pikiran gay pa in tao magsyukur tuju Allah Subhanahu wa ta'ala gay pa in tao yan mayran bang dalil pa in utang na loobin yan in manusia in para itsi in taga akal pikiran wa innahu ala dhalika la shahid duk bennar ta'id in manusiain ala dhalika la shahid tasaksi uwe de in pamaranan den tasaksi uwe de in kantan den wa in siyara in kanud magkupur tuju Allah Subhanahu wa ta'ala magmaan sa kadua isang inha ininin balik si Allah Subhanahu wa ta'ala bennar ta'id Allah Subhanahu wa ta'ala sa siya isang tasaksi uwe masih in manusiain kanud magkupur sa mas tapit may bainte maana din lulay in manusiain pabalikan din yan bainte inha ininin to si manusia sa daw niya pag talahan bainte maana li makajari no salo ini sa mas tapit bainte wa innahu li hubbil khair la shadid duk benna ta'id in manusiain kalasari duk kabaya da si ipangartain makalando tin manamalam afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur ini ga kita ingat wa'de apabila ne pinagua si binukakkay ni si aman dalam kubur wa husila ma fis sudur demikian yang pinatampan ni si siya na dalam pangatian dan gani agua ni inna rabbahum bihim yawma idhin lakhabir benna ta'id in Allah Subhanahu wa ta'ala intuhan din si siya yan si Allah iliin ta ingat wa'ne bisan pe ina na kakahinang didiki-diki mas kinatauhan ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Jari ko sa kita si surat Al-Adiyat si surah ini nin sa inge yun ko ta doa bi makna nalay sinapahan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala si ini kebayaan ni napa kajari si ini kebayaan ni napa bang manusia gay makajari napa si sadila man Allah Ta'ala wallahi billahi tallahi ni makajari napa sadila man Allah Subhanahu wa ta'ala lagi bang napa da buat ban aman syirik bang napa sadila man Allah Ta'ala sa bang Allah Ta'ala si ini kebayaan ni makajari pa inta si alhasil sinapa na sinin si kura niya wan si sadi surah wasyams sinapa na si elle niya walay isangin hek katad manamalan na nakuya natin sinabennal ko ente bennal in kura ininin nuhut do pangandaakan dapunin dahil sa bang manusiyain gaya nuhut din ang pangaranjaan pangandaakan muhanin ay ubos na kita si yan surah ininin alhamdulillah insyaallah subhanahu wa ta'ala si manaiwan bang abot pangmulan do si Jumat yun insyaallah selesaikan bi yan surah idza zulzilat al-ardu zilzalaha atau surah zilzal wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh